danas na klipu, ovom klipu ćemo raditi room tour moje sobe, znači. Ljudi, danas što nije bilo jako dugo klipova, kompjuter mi se pokvario, pogledajte. Evo, prvo ćemo se u kompjuter pogledajte ovu izdranu stolicu. Zato vidite uvijek se nasida slani, pa znači dala je kućište. Testura, space mi se prebio. To će se. Ovo je miš, vidite. To je kompjuter, zvučnici, neke knjige. Kako zove ona kopirač, kako... Ne znam, ne bude se kako se zove. Komoda, neko je znači kompjuter, vidite komodica. Ovo vidite. Vidite. Možda nešto dobro zajedno. Ovo svijeće ima. Vidite, znači. Vidite. Moja televizija, gledam utakmicu. Paris Saint-Germain, Manchester City. Znači ovo fotelja. 20 i 30. I naravno sto, televizor. Ispod televizora stolac, onaj jedna komodica isto mala. Ono dole, kako ne kažem, vidite vam dole mi se tablet puni, tako pod tableta. Talijanski i neka ladica. Hajde sada prijeći, vidite. Vrata su tudi. Ovdje je armor, znači odjeća, koferanje mala. Začega. Vlažne filčane. Vidite možda mene kako snimam. Vidite nas? Vidite me? Stojim. Vidite ovo kada ukras, armor. I tudi je moja odjeća. Ovo znači ja treniram karate. Tu su pojasevi i moje kimono. I ljudi, ako vam se svidio klip, bacite subscribe i like. I mnogo vam hvala na 145 pregleda na Sliteriju, druga epizoda meni se čini. I ljudi, to je bio za ovaj klip. Vidimo se idućem i čao.